li għandna li huma pożittivi huwa ta' 468. Dan ħareġ minn total ta' testijiet minn meta bdejna nagħmlu t-testijiet ta' 35,117. L-aħbar tajba wkoll hija li kellna 12 każ ukoll li huwa recovered, allura t-total ta' recovered huwa 379 cases. U jekk inneħħu minn dawk il-pożittivi recovered cases u anke dawk l-4 mwiet li kellna, allura t-total ta' każijiet attivi huwa ta' 85. Ir-recovered cases 12 persuna kellna 3 ta' età bejn 20 u 29 sena, 5 bejn età ta' 30 u 39 sena u 2 ta' età bejn 40 u 49 sena u 2 oħra ta' etajiet bejn 50 u 59 sena. Il-każ pożittiv li kellna li ħareġ mit-testijiet li għamilna l-bieraħ kien sforz it-testijiet li komplejna nagħmlu fiċ-ċentru ta' Ħalfar, Tent Village, fejn nafu li dawn għandna numru minnhom li huma f'kwarantina u aħna bqajna għaddejjin bit-testijiet tagħna ħalli nkunu ttestjajnihom kollha. U issa ħareġ każ ieħor li huwa pożittiv u allura t-total ta' każijiet li għandna minn hemmhekk huwa ta' 50. Dan il-każ huwa raġel li huwa oriġini mis-Sudan u għandu 27 sena. Ħeb infakkarkom li hemmhekk qegħdin naħdmu bi strateġija flimkien mal-entitajiet responsabbli tal-awas fejn aħna qegħdin naqbdu gruppi nkunu qegħdin nittestjawhom, impoġġuhom għalihom ħalli bekk aħna jekk joħroġ wieħed pożittiv in-numru ta' nies li kienu qegħdin f'kuntatt magħhom ikunu ftit. U bil-mod il-mod hemmhekk aħna nkunu qegħdin noħorġu il dawn ir-residenti minn Ħalfar mid-detenzjoni. Tajb insemmi wkoll u nirringrazzja l-pubbliku li kellna konferenza tajba ħafna għal COVID-19 Symptom Checker fejn aħna kellna l-fuq 15,000 persuna li daħal u kompla dan it-test biex hu jiċċekkja s-sintomi tiegħu innifsu u anke kien hemm 1,700 persuna li propju daħal ukoll f'din il-website u ttestja għal xi ħadd li jiġi minnu. Jiġifieri hekk issa aħna għandna total għoli ħafna ta' nies li diġà qegħdin jużaw dan is-symptom checker li huwa utli ħafna nies biex ikun jistgħu jagħmlu assessment tas-sintomi li għandhom u aħna fejn hemm bżonn ikunu referuti wkoll biex iċemplu l-111 biex jagħmlu t-testijiet, imma wkoll aħna qed ikollna statistika li hija anonima, mhux qed ikollna l-ismijiet tan-nies, imma qed ikollna statistika ta' liema tip ta' sintomi qed ikun hemm barra fil-komunità. Tajb infakkarkom li issa aħna qegħdin fil-fażi ta' tranzizzjoni, fażi li tħallna fiha għaliex in-numru ta' każijiet huwa dejjem stabbli u anke li l-arti jiġifieri r-rata ta' riproduzzjoni ta' kemm jinfirex dan il-virus fil-komunità dejjem qiegħda taħt il-1. Allura hemmhekk meta jkollok dan ir-ratio li huwa taħt il-1, hemmhekk inti jista' jkollok kontroll tas-sitwazzjoni. Aħna qegħdin għajnejna miftuħin permezz tal-monitoraġġ li qegħdin nagħmlu biex aħna nkunu żgur li anke issa la darba ħanibdew nirrilaxxaw ċertu miżuri rridu nkunu ċerti li nibqgħu dejjem taħt il-kontroll. Ma nistgħux nitilfu dik il-ħidma kollha li ksibna bija dan l-istadju li qegħdin fih. Allura dejjem nappella lin-nies biex inkunu kawteli. Importanti issa ħajinfetħu il-retail outlets, però bħalma semmejna irrid ikun hemm il-kundizzjonijiet li nsegwuhom. Kundizzjonijiet li qegħdin hemmhekk biex aħna innaqsu l-firxa ta' dan il-virus. Qegħdin naraw ukoll li issa l-vjaġġi bejn Malta u Għawdex ħajrġgħu jinfetħu għal kulħadd. Ħlif dawk in-nies li huma vulnerabbli, għaliex in-nies li huma vulnerabbli importanti li dejjem aħna nżommu d-dar ħalli hekk nkun nistgħu nipproteġukom. Dejjem niftakru li mbarra hemm il-virus, għafu l-każijiet huma ftit. Forsi llum qegħdin taraw li kellna każ wieħed huwa miċ-ċentru fejn kienu qegħdin f'kwarantina. Però dan ma jfissirx li m'hemm l-ebda każijiet fil-komunità tagħna għaliex ikun hemm nies li dawn ma jkollhomx sintomi u xorta jkunu qegħdin iġorru dan il-virus u xorta jkun jistgħu jgħadduh lil ħaddieħor. Allura prinċipji ta' kawtela, ta' social distancing, il-prinċipju li nipproteġu il-vulnerabbli qiegħed hemmhekk u nibqgħu insegwuh. Good afternoon, everyone. Yesterday we have done 944 tests, and out of these tests we have one positive result of a resident of Ħalfar Tent Village as part of our screening program in this tent village. So the total number of people who are positive is 468.
We have been increasing the number of tests, encouraging people to come and also doing random tests on people who are also asymptomatic. So the total number we have now done is up to 35,117. We also have good news whereby we have 12 people who have recovered. So the total number of people who have recovered is 379. And the total number of active people who are active for this virus is 85. We are now in a situation whereby we are in a transition phase whereby the transmission rate within the community as established through our monitoring system is low, whereby the RT, which is the rate of transmission, is below 1. We want to keep this below 1. And since we have been in this stable situation now for a couple of days, we now have started releasing some of the measures that we have instituted. One of them is the opening again of retail outlets who are not essentials, like clothes shops, shoe shops, florists, and a number of retail outlets. However, these have been opened with certain conditions. Conditions which are based on prevention and also social distancing and also prevention of gathering of people with each other. So there is a limit to the number of people who can enter the shops. It is also essential that people who are entering these shops, which are non-essential, but also those other shops which were already opened before, like, for example, supermarkets, pharmacies, and other essential shops, it is important that everyone wears a mask when they enter the shop. This is important because we need to continue to take the measures so that we can prevent the spread. We have also opened the Gozo travel, so there are no limitations as there was previously for people who were only residents in Gozo or had work over there. So people can go, however, there are limitations on the number of people who can actually go on the ferry, also a number of people who can actually stay moving around, so it is important that there is social distancing of at least 2 meters from one person to the other, both at the terminals and also on the ferry, but also making sure that the people will also be wearing masks because we need to prevent the spread of this virus. And also we have now increased the allowed number of people coming together from 3 to 4. So it is allowed to be in with 4 other persons out in the public places as well. We have also now started enhancing our services, whereby we want to enhance both services at primary care and also services at our Mater Dei Hospital, which is very important because we need to make sure that we can offer all the services that our population will need, especially where we have chronic medical conditions. In fact, today, one of the services that we are enhancing within primary care is a vaccination program whereby we appeal for all the children. If anyone has missed any vaccinations for the children, please come forward. And today we actually launched a new vaccine, which is the pneumococcal conjugate vaccine, which prevents pneumonia, bacterial pneumonia in children. And also this bacterium can also cause meningitis, so it is a very important vaccine which we are offering free of charge to the population. I encourage people to keep on adhering to the measures, adhering to social distancing and protection of the vulnerable. Thank you. Naddu issa għal-ġurnalisti. Kelly, One News. Grazzi, Professor Gawġi, wara nofsinhar it-tajjeb, x'tip ta' trattament qed jieħdu l-pazjenti li jkunu rriżultaw fil-pożittiv għal COVID-19, b'mod partikolari dawk illi ma kellhomx bżonn kura akuta fl-isptar. Rapporti fil-medja internazzjonali, pereżempju, qed jgħidu illi barra minn Malta t-tobba qed jirrakkomandaw bejn 18 u 20 siegħa mistrieħ kuljum għal dawn il-pazjenti. Il-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa hawn Malta lil dawn in-nies x'inhu? Iva, Kelly, aħna bħalma kontu qegħdin taraw mill-ħafna każijiet li kien qed ikollna, il-maġġor parti tagħhom kienu nies li ma kellhomx bżonn jidħlu l-isptar. Dak huwa ta' vantaġġ tajjeb ħafna. Infatti din kienet sforz ħidma li għamilna biex aħna nipproteġu lil vulnerabbli wkoll għaliex jekk tara l-istatistika, il-maġġor parti tal-każijiet kienu fetajiet pjuttost żgħar.
Allura hemmhekk inti nafu li dawk in-nies jekk huma m'għandhomx mart kroniku u ieħor għandhom inqas riskju li jkollhom komplikazzjonijiet. Il-maġġor parti kienu qegħdin id-dar li bħal kwalinkwa infezzjoni oħra importanti li persuna jistrieħ, jiekol ikel tajjeb, ħalli bekk il-persuna jkun jista' jneħħi il-virus kemm jista' jkun malar mill-ġisem tiegħu. Però mbagħad kellna xi ftit nies oħrajn li kellhom bżonn jidħlu l-isptar għall-kura u anke nafu li kellna tnejn min-nies li kellhom bżonn ukoll l-ITU. U allura hemmhekk aħna konna qegħdin insegwu dawn in-nies ukoll fl-ITU u kien persuna waħda li kellu bżonn ikun fuq il-ventilator. Matthew, Malta Today. Il-ġurnata tajba, Professor Gawci. Żewġ mistoqsijiet jogħġbok. Issa li tiġu rilassati ċerta restrictions, postijiet pubbliċi ta' rekreazzjoni bħal parks ta' tfal se jinfetħu u għal min għandu bżonn kura barra minn Malta, bħal pereżempju operazzjonijiet jew anke IVF partikolari li mhux offrut Malta, se jkun hemm il-possibilità li jsifru biex tgħin pereżempju bejn pajjiżi fuq servizz ta' saħħa? Grazzi. Bħalma semmejt anke l-bira, aħna l-miżuri li konna qegħdin nirrilaxxaw u l-pjan qiegħed kollu li aħna għamilna risk assessment. Dan ir-risk assessment għamilnieh fuq numru ta' kriterji biex aħna naraw xi jkun ir-riskju li jekk inti jkollok miżura li tirrilaxxa fuq l-impatt fuq il-firxa ta' dan il-virus. U aħna għamilna dan l-assessment skont ir-risk categories. U aħna bdejna nirrilaxxaw bħala miżuri dawk il-miżuri li jista' jkollhom l-inqas riskju. Għaliex aħna qegħdin f'margin li aħna ma nistgħux naffordjaw li jiżdiedu l-każijiet għax inkella nkunu qegħdin immorru lura minn dak il-ħidma kollha li għamilna. Allura il-pass tagħna huwa li nimxu bil-mod il-mod b'kawtela, dawn huma l-miżuri li aħna issa irrilaxxajna u dawn il-miżuri qegħdin nagħmluhom bil-għaqal ħafna. Anka bħalma ħabbarna l-bieraħ aħna ħanatu 3 ġimgħat biex aħna nkun nistgħu nagħmlu evalwazzjoni tas-sitwazzjoni kif inhi. Ħalli inti nkunu żgur x'inhu l-impatt ta' dawn il-miżuri. La darba mbagħad dawn il-miżuri naraw li ma kellhomx impatt sinifikanti fuq il-firxa ta' dan il-virus, u mbagħad aħna nkun nistgħu nibqgħu bil-mixja tagħna. Però rridu l-kooperazzjoni ta' kulħadd. Ma jistax ikun għaliex aħna ftaħna ċertu ħwienet issa nibdew naraw in-nies kulħadd barra. Din hija sitwazzjoni li ma nistgħux nagħmluha. Għaliex inkella jekk ħanibdew noħorġu, ħanibdew niltaqgħu ma' ħafna nies oħrajn, ħanitilfu dak kollu ħidma li ħdimna għalih. Naf li għamlu ħafna sagrifiċċji ħafna nies biex aħna għaddejna minn dis sitwazzjoni. Aħna ma morniex għal miżuri li kienu estremi bħalma kellhom jieħdu pajjiżi oħra li spiċċaw kellhom jagħmlu full lockdown li n-nies ma jħorġux minn barra. Irnexxielna flimkien naslu hemmhekk. Mela nkunu kawteli, nimxu pass pass bil-kooperazzjoni ta' kulħadd. Marija, Net News. Insellimlek Gawci. Mela minn nhar it-tnejn bażikament ħajkun hemm bil-ħwienet kummerċjali kull min imur fihom għandhom bżonn jilbsu l-maskri. Imma jidher din se tkun obbligatorja. Tismani, all right? Iva, nisma' kompli Marija. U t-tieni mistoqsija, fis-sitwazzjoni qegħdin fiha fejn il-każi ikunu minimi, il-każi pożittivi, għadna nistgħu ngħidu li qegħdin l-insabu f'emerġenza medika? Mela, nibdew minn tal-emerġenza medika. L-emerġenza medika qiegħed hemmhekk għaliex riskju li dan il-virus jinfirex qiegħed hemmhekk. Jekk aħna ma nieħdux ħsieb bil-kawtela li qegħdin nieħdu, hemmhekk ir-riskju li l-virus jerġa' jinfirex qiegħed hemmhekk. Allura l-istat ta' Public Health Emergency li ddikjarajtu permezz tal-liġi qiegħed hemmhekk u ħajibqa' jgħod. Fuq il-maskli iva hemm numru ta' kondizzjonijiet li huma obbligatorji taħt il-liġi tas-Saħħa Pubblika fejn għandna fosthom waħda minnhom hija li inti jkollok in-nies li ħajjitlu fi stabbilimenti bħal pereżempju il-ħwienet, spiżeriji u ħwienet oħrajn kemm dawk li kienu baqgħu miftuħin qabel. Imma anke dawn li ħanerġgħu niftħu importanti li jintlibsu l-maskli. Hemm mbagħad kundizzjonijiet oħra wkoll li huma obbligatorji li jinkludu li persuna jkollu l-alcohol rub available għal persuni għandek ukoll kemm jidħlu nies fil-ħanut li tal-ħanut ikollu wkoll it-tabella mwaħla, però aħna wkoll nifhmu li aħna minn nhar it-tnejn stess forsi jkun naqra diffiċli li pereżempju persuna jwaħħal it-tabella mill-ewwel. Allura hemmhekk aħna qegħdin ikunu wkoll kawteli u anke qegħdin nafru l-pariri tagħna kif ċertu ħwienet jistgħu propju jimplementaw dawn il-miżuri. Claire, Times of Malta. Good afternoon, Prof. Gawci. So,
two questions. When will the legal notice regulating all this be published? Because it seems that shops still don't know exactly the step-by-step, the steps that they need to take. And second question on the wearing of masks. So far, up until today, if you go to a supermarket, you don't need to wear a mask. Now, starting Monday, you must put on the mask. Up until last week, you were telling us there was no need to do so. What prompted this change? And why does the mask wearing also include shops that were still open? Mela, bħalma konna qegħdin ngħidu li aħna konna qegħdin nagħmlu l-evalwazzjoni wkoll tal-maskli fejn għandhom jintużaw. U ħafna nies qabel kienu qegħdin jistaqsu wkoll jekk għandhom x'jużaw il-maskli meta jkunu qegħdin joħorġu barra. F'dak il-fażi hemmhekk kienet ma kienx hemm bżonn li jintlibsu l-maskli. Però issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn aħna qegħdin issa nibdew nirrilaxxaw mill-miżuri tagħna. Allura hemmhekk aħna qegħdin nibdew nieħdu ċertu riskju. La darba inti tibda tieħu ċertu riskju, trid tagħmel mezzi ta' mitigazzjoni. Allura issa wasal iż-żmien iva li meta inti ħatibda tidħol ġaħwienet kemm dawk li aħna konna ħallejna miftuħin u kif ukoll dawk li issa ftaħnihom, hemmhekk il-mitigazzjoni tagħna fost diversi mezzi oħra huma li jintlibsu l-maskli. Għaliex aħna konxi li hemm barra fil-popolazzjoni tagħna għandna nies li qegħdin ikollhom il-virus jistgħu jkunu infettivi għal ħaddieħor u allura dawn il-persuni jekk m'għandhomx l-ebda sintomi dawn ħajkunu qegħdin joħorġu forsi jmorru jixtru wkoll. Allura jistgħu jkunu ta' riskju għal ħaddieħor. Allura hemmhekk l-użu tal-maskli ħajkun biex jekk dak il-persuna qiegħed ikollu l-virus jista' jitrasmetti għal ħaddieħor u jkun liebes il-maskla biex hemmhekk nevitaw li jkun jista' jgħaddi għal ħaddieħor. U issa wasalna żmien li nużawhom il-maskli. Aħna bħalma dejjem konna qegħdin ngħidu kull miżura, kull obbligu li daħħalnieh għaliex kien hemm il-bżonn għalih. U hekk qegħdin naħdmu aħna pass pass. Fuq il-leġiżlazzjonijiet, hemm diversi leġiżlazzjonijiet li qed naħdmu fuqhom biex aħna nkun nistgħu noffru wkoll dak il-legal framework li hemm bżonn fejn inti kien hemm leġiżlazzjoni li tgħid li għandhom jingħalqu ċertu ħwienet allura issa noħorġu wkoll leġiżlazzjoni biex inti tkun tista' tagħti il-poter li jistgħu jerġgħu jiftħu. U dawn il-leġiżlazzjonijiet jibdew applikabbli minn nhar it-tnejn allura jkunu qegħdin joħorġu bejn illum u għada. Glenn minn TVM. Ser Gawċi, għan nofsinhar it-tajjeb, biex inkompli ma' mistoqsijiet li jagħmlu kollegi tiegħi. Jiġifieri, jekk jiena minn nhar it-tnejn immur nuża tal-linja u ma nilbis maskla, se nkun qed nitwaqqaf minn intlaq tal-linja u t-tieni mistoqsija. Jekk ikun hemm ċorma nies ġo ħanut, se jkun hemm xi tip ta' infurzar forsi mill-pulizija biex dak li tal-ħanut jgħidlu isma' għandek iżejjed nies ġewwa, trid toħroġhom minn hemmhekk, mhux skont il-pariri tal-Awtorità tas-Saħħa. Mela, Iva, bħalmet il-liġi, leġiżlazzjoni hija applikabbli propju minn nhar it-tnejn. Allura aħna nippretendu li minn nhar it-tnejn kull min ikun qed juża dawn l-istabbilimenti jew inkella jitla fuq tal-linja jrid ikun liebes il-maskli. Il-maskli hawn available, aħna konfermajna dan kollu qabel ma aħna għamilna dawn il-miżuri biex aħna nkunu żgur li n-nies ikun jistgħu ikollhom available ukoll. Tajjeb ukoll ngħidu li aħna dawn il-miżuri qegħdin nagħmluhom ukoll permezz tal-leġiżlazzjoni li hija importanti ħafna u anke l-leġiżlazzjoni li toħroġ minn taħt is-saħħa pubblika tagħti wkoll il-poter l-ispetturi sanitarji tas-saħħa pubblika li diġà ilhom magħna qegħdin iduru jaraw fl-infurzar ta' diversi aspetti fosthom il-kwarantina, l-iżolazzjoni, anke l-ħwienet u hawnhekk ukoll għandhom lok importanti fejn huma jkunu qegħdin jaraw li dawn il-ħwienet li issa jiftħu anke postijiet oħra inkunu żgur li hemmhekk qegħdin jiġu abduti l-miżuri. B'hekk inti nkun qegħdin nassiguraw il-protezzjoni tal-pubbliku. Julian, Lavin Malta. Good afternoon, Profs Gauci. So the first question is, what is the current status of the prefab hospital and its future given the drop in cases? And the second question is, has the quarantine at Halfar been extended? Mela, tista' tirrepeti l-ewwel mistoqsija kjoġbok? What is the current status of the prefabrication hospital and its future given the drop in cases? Mela, aħna qegħdin nkunu preparati biex nkunu żgur li kwalinkwa sitwazzjoni li jkollna aħna nkunu preparati għalija. Allura hemmhekk aħna ma waqafniex bil-preparamenti tagħna għaliex nafu wkoll li skont ma qed jiġru wkoll f'pajjiżi oħrajn
immanka wkoll b'esperjenza ta' pandemiji oħrajn jista' jkun hemm is-second wave. Allura aħna l-obbligu tagħna mal-pubbliku huwa li aħna nkunu lesti, nkunu ikollna biżejjed sodot, ikollna biżejjed equipment għal dak li jista' jinqala. Fuq iċ-ċentru ta' Ħalfar nafu li sa issa il-kwarantina għal ċertu grupp ta' nies kienet estiża għal 13 ġurnata, għal 13 ta' Mejju. U allura hemmhekk aħna nkunu qegħdin nevalwaw is-sitwazzjoni tal-goal group li għandna bħal met mhux kollha għandhom kwarantina sa 13 ta' Mejju, m'hemm gruppi oħrajn bħalma diġà ħriġna grupp. Din il-ġimgħa f'dawn il-ġranet li ġejjin nkunu qegħdin noħorġu grupp ieħor minn kwarantina ta' dawk in-nies li kienu diġà għamlu t-test kollha ħarġu negattivi u kienu għamlu 14 ġurnata kwarantina. Dan huwa l-istrateġija tagħna biex aħna eventwalment wara li rajna nikkontrollaw is-sitwazzjoni inkun nistgħu nerġgħu nirritornaw għan-normal f'din il-post ukoll. Charmaine minn Newsbook. Insellimlek, Professur Gawci, fl-aġġornamenti li tħabbru l-bieraħ dwar il-miżuri smajna li n-numru ta' nies fil-ħwienet u supermarket se jkun limitat għal persuna kull 10 metri kwadri. Fid-dawl ta' dan, ħafna nies qed jistaqsuna jekk dawn ir-regolamenti jistgħu jiġu estiżi għal knejjes ukoll speċjalment għal funerali biex dawk li jmutu jingħataw tislima xierqa u dinjetuża. U barra minn hekk ma nafx hekk għandkom x'indikazzjoni ta' meta n-nies se jkunu jistgħu jibdew morru l-quddies. Nirringrazzjak. Mela, Charmaine, bħalma semmejt, aħna għamilna risk assessment tal-miżuri kollha li ħadna, immanka ta' deċiżjonijiet ukoll li ttieħdu minn ċertu istituzzjonijiet fi qbil magħna wkoll, u allura dawn is-sitwazzjonijiet aħna valwajnihom. U aħna bħalissa rrilixajna dawk il-miżuri fejn inti għandek il-riskju li meta ħterġa' ddaħħalhom biex l-impatt fuq il-virus ħajkun baxx. U allura hemmhekk għadna maħniex sitwazzjoni li issa f'dan il-stadju li nerġgħu niftħu l-knejjes. Julia mill-Malta Independent. Hi, good afternoon, Professor Gawci. Basically, a question following up to my colleagues. Regarding the reopening of non-essential shops, numerous customers and shop owners are expressing their opinions online and their concerns. Basically, you said customers cannot try on items, but then are they allowed to touch items and clothing on display? And will there still be the same policy that customers can exchange or return items back? First question. Second question is, you just said that you're going to let 3 weeks to pass to see if such measures will have any effect. And if there won't be any effect, you will continue releasing more, relaxing more measures. But what if this is the opposite and we see a spike in cases? What will happen then? Thank you. Thank you. Thank you, Julia. ħafna qegħdin nisaqsuna fuq il-ħwienet tal-ħwejjeġ għax nimmaġina ħafna nies issa jixtiequ li jixtru l-ħwejjeġ tal-rebbija wkoll. Aħna għadna attenti ħafna meta ftaħna dawn in-non-essential retail outlet billi aħna dawn propju ġew klassifikati bħala low jew medium risk propju bil-miżuri ta' mitigazzjoni, jiġifieri b'miżuri fejn inti tnaqqas in-numru ta' nies li jkunu fil-ħanut, fejn inti wkoll żammejna n-nies li jużaw il-changing room. Ftakru, il-changing room hija changing room kamra li hija pjuttost żgħira fejn inti jekk daħal persuna li għandu sintomi u hemmhekk kontamina dan il-post wara eżatt ħajidħol xi ħadd ieħor u allura hemmhekk hemm ċans kbir li dak il-persuna ħajkun qed jgħaddi għal ħadd ieħor. Dik hija l-raġuni prinċipali għalfejn aħna mill-evalwazzjoni tagħna qedna li m'għandhomx jintużaw iċ-changing rooms. Importanti ħafna wkoll li inti jkollok il-kontroll ukoll tal-persuni biex ma jqogħdux imissu l-ħwejjeġ mingħajr bżonn. Imma anke wkoll rridu niftakru li miżura oħra li għamilna fil-ħwienet kollha inkluż dawk il-ħwienet tal-ħwejjeġ hija li jkun hemm l-alcohol rub. Ġifieri hemmhekk inti għandek persuni li dawn natfu jdejhom qabel ma huma daħlu fil-ħanut. Ħalli jekk aħna nkun nistgħu innaqsu iċ-chances ta' kontaminazzjoni. Jistaw iva nifmu li inti kollha persuni li jkunu rridu jippruvaw ċertu ħwejjeġ u allura dawn beqbili jekk is-sit tal-ħanut jaċċetta jistgħu joħduhom id-dar biex jippruvaw mbagħad jirriturnawhom lura, però dejjem beqbil mas-sit tal-ħanut. La darba dawn il-ħwejjeġ jiġu rriturnati lura, importanti li s-sit tal-ħanut iżommhom f'kwarantina għal 72 hours. Ħalli jekk kien hemm xi forma ta' kontaminazzjoni għax int ma tafx jkun hemm fid-djar tan-nies, hemmhekk inti innaqsu ċ-chances ta' firxa ta' dan il-virus.
Fuq il-miżuri kif ħanimxu il-qudiem, huma miżuri li aħna qegħdin nagħmluhom kawtela bħalma semmejt li huwa bbażat fuq l-evidenza. Jekk aħna naraw li dawn il-miżuri ma jkunux qegħdin jiġu abduti, li jkollna nies li jibdew joħorġu barra, jekk aħna nibdew naraw li l-kontrolli jibdew jitilqu u nibdew naraw li n-numru ta' każijiet jibdew jiżdiedu sinifikament, aħna ma nistgħux nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ikollna nies li jimirdu, ikollna nies li jibdew jidħlu l-isptar, jibda jkollna nies li jmutu. Ħdimna ħafna flimkien, għamilna ħafna sagrifiċċji flimkien. Il-frontliners kulħadd kien qiegħed hemm il-bot minn nies tad-djar tiegħu biex aħna nikkontrollaw dis-sitwazzjoni. Ħafna nies semgħu mill-miżuri. Nappella ejja u nibqgħu kawteli, ħalli aħna nimxu l-qudiem mhux ikollna nerġgħu lura minn dak li għamilna. U b'dan nixtieq nawguralkom il-kulħadd il-ġurnata tajba, nixtieq il-weekend tajjeb il kulħadd, ejja nżommu social distancing ejja nipproteġu lin-nies vulnerabbli. Nirringrazzja l kulħadd u l-ġurnata tajba.